Kubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka soraw ba Gavin M. William ulakran man pensyay halor ka jing kano ka HNLCU habaya day ba ka jing hap ka maumulo chera Simmons Limited ba ka jing dan kam man kang no shisandon ha ka bawla ba tayru ya ka jing yat lenti ka ni ka karkhana pan mi daw bilat bat ongru balada deban kili bat pengat jingkit kli yenu la dayru pan pengat igitu igi beladan ha ka bor na du snam arajar nyo shaneng ha ka ba ka jing tray kam ka karkhana kala hiar bat nang tron ba Gavin ulaong ba ka jing kan tho ka HNLC ho kru kubor jongka persha yo u kum MLA ka sora bat ban penkit kli halor ka jing khlem no ka MCCL ba ka jing thmu ka sarkar ban khang no da ka ba pentre kam ya ka VRS na ka banta ki nong tre ka dei ka bam dan nong rem AA uniu MLA ulaong ba ma u shimet udan man ong ba ka MCCL kala poi ha uput kum balong banta ka dei namar ba bun ki daw Ray ban chupin kit kli tang ha u kumu MLA ka long ka aka ba khlem nong rim kum taw lo ong ba ki jing shisha ki baladan ki penlingo ya u haba ka HNLC ka penmi ka jing maham persha ya u shimen bat ka penlingo ru namar ba kat kombo tim ka de ka sien bening kong ba ka HNLC ka penmi kum ka ni yo MLA u brang don ha ka samoy tray kam bat ka ni ka penlong man shim ba ka ni ka seng ka ba sha nyo ben ka dan benta ban ne san hima sima ha ka jela lo ong ba ka ni ka penlong ru ban shim Baka ni ka jing ne, ka day na ka banta ka jing yale san hima sima jang ki bakwan mentoy, bat kum ka ni ka jing barngem persya yu MLA, ubadan ka jing tmu ka babha na ka banta ki pat ba, bat juk kersya ni ki pat ba ka constituency, kam tam ki duk ki jenjar, kawan ra ka jing artati ni ka jing le jang ka seng. Ulaong baka ni ka jing ong ka babakla, ka HNLC, lapan syong nong rem tahan ki jing tip ki bamday, bat duna ka jing tip syapang ki jing shisha, Wadu kerman pakai HNLC kan kiar na ka ba penmi kum kini ki jingkran kiba kibam dan nong rim nang ni syakman. Uniu MLA ka soaraw la batay ru syapang ka jingyat lenti ka MCCL na du balas dang ha kapor ka sorkar Asam ka balatip kum ka Asam Simmons Limited ha ka arpaw trik u jemang kat kanday spa san pusan. Oi ngalai i ka statement ka ba penmi na kaliang joka seng HNLC haka apa kena tarik tuan Ibrahim Radam haba kala berten berkaju upor kala kedokti yang asimet ko munomi khaman jong sa konstitusi ba ngan ba kli halor ka jinghiar jong ka MCCL bar halor ka jing thmu jong sakal jalla ban khangno ya ka the ka MCCL he po sora berkumju pan IBRS no namenta barokinong tere. Tengah simba kani gajeng perten nakali ang jong HNLC kalong kay kabaklem nong rim baraju upor ngasudem pinken mau yaki mangisothu ya kanu karai jong sakal jela mano mndon hok ban kenno yurushimet ngisothu sisin bakarai nakali ang jong sakal jela kadi ka collective decision handrei Ipen ban nakaliang jongki kira keno tangi nga shimet te nakaliang ka jonga son kin tujo yaki banang ni syakmat kinum penmi kum kini jad statement ki baklem nong rim barhaju opor ngason shim gene kalat gene kabuksia kendiat habaide bat kaniki MCL ban batai kendiat ya ka jingya lenti jongane ka plan nadu plus sengya ka host nem karkana spa andro pendrio Nyo isay kadar ba ya kani ka plan haka history ka jinya inti ka jongka. Ina yo I ba house nam khat khandai spa phap khandai. Hadin ba nakaliang jo sokal jela hati gipor. Kala pentre kam ya kata ka reactivation program. Nyo I ba kani ka plan nadu usnam khat khandai spa phap khandai. Hadu usnam arja nyo kala syiyad be happening ka jingyo no but kala don ru ka por ba kala sya categorize kum kata ka debt free company ka pamdon ram shu shano kala debt zero di karam sya sokal jela berkumju sya ki financial institutions ki bopero he but kani ka de ke baro ka bana kaliang ka jongi sun ai puro ya baro kinong tre joke MCL hakitu ki por ki bomensua Henry nakaliang ka jongi ngiyo ipan habingi pek ya ka jingya linti ka jong plan
Hoi yang itu por nakaliang jang management ka penpau jang sarkal jela hosnem arjal san. Marabi kipet ya rekom terekam jang tu plan ni sotu ladon ka por ka panakaliang ka jongka lesi kelathut ka rekom terekam nakadau jong ka jingrim jong ka plan. Kila penpau jang sarkal jela ka tu por hosnem arjal san. Balai bid ban shift lani ban transform no eka syakataka dry process plan kaban penmi ya ka simen kumba rospa ton per day kaban wan kumba khatsan hajar metric ton shibenai ban yoi banakaliang jog sarkal jela ka por hosnam ajal san kala menjur ya kata ka proposal kala ya chakmat kala yo eka approval hosnam aljam rio bakat kum kathong kani ka plan ka bathamai ka dry process plant on pendem hapo chisnem shiting ka hashwa bankut usnem arjar nyo henry ke eke ka basosi kalong ba hoy ni sotu ba nakaliang jo circle jela kala approve ka proposal ka do por ba kani ka dry process plan dan ni expansion plan ka banong ba prapu san kolor ka jinglun ya ka jingmang pisa na mentar ni plan teman hendai ka basosi na ki daw ki babon ngiyoi baigan ni ka plan kemla ban pendep po kata ka timeline ka blabu na kaliang jong ka management kata po usna marja nyo hendai penban ya kan ni ka dry process plan la dep hadu hadin kandai snem ka jeng di kata hadu snem aljar khandrio bade ka dor lani ka estimated cost ka belalong prapusan kulur Henry ya kan ka cost la escalate kala poi shadu ka shispa supply kulur ka belalong shisha ka jingta naga benta ka pisa lani ka jingmang ka panagaliang jo sarkal jela kala po pengi so thu ba habangi pek para ka bede bar ka jingya denti jong ni plan thamai ngi pek ba anda la pentre kam ni ka plan thamai oi ni so thu hadu usnam alja khatsa khatsan ka MCCL keladon lupa ya karam ka babon ka badi mensil syaka sarkal jela syaki contractors syaki suppliers berkomitat terter ka jingthmu ba onda dep ban commission ni ka plan thamai la ni ka dry process plan ka jingthmu ko jongki lese kalong ba ka jingpeni kan thambut kumangal ong hene Andros pak ton per day kabanong kumakhatsan ajal metric ton per month. Lesi kinla ban siu kani ka ram ka sya barakaju upor kabanna banandra ka jingyo no ia kani ka plan hagi tu upor ki barsawan. Kani so thu ka ege ka basosi kalong. Hadian usnam khajal aljar khandrio la sam pentrei kam kani ka plan. Hadu usnam aljar atho haswa ka kram COVID-19. Nyoi kumangakran hene hajing shisha deban penmi kumba khatsan hajar metric ton per month. Hendai ka basosi abangi sim ya ka average production tang san hajar metric ton shibanairu kampoi. Badban poi hakata ka level ka bagi ong akti nong way ka break even point. Ka banong dan ya ka jingyo onong lani ka jingdu onong. Kia produce la kumno sipo hajar metric ton per month. Hendai ka basosi kalong Beros kata ke average production Hausam aljar khandrio hadu aljar apho Produce tang umbasan hajar metric ton Tang katulok nong tadai penbanru Mila bensio nakaliam juga MCCL Di halor kani ke nongrim Basyai pan pisa nakaliam juga sarkal jela Barkabak hamjubor ka jingta ke plan Kalong bahadin ke jingwan health ma juga kelam COVID-19 Lahap sange ke production Sisnam tam hab sange eka production barosnam alja akui hadien ba nagaliang jongi ni layo i la kham hiar ki covid cases atau por nagaliang jong management markumju nagaliang jo kinong penya jo MCL kitmu ban play biang ya kani ka plan kana mat penni biang ya ka simen ko penni a kitigi por ibradem rengi so thu bakitiar machine sisien berpriabu di kisnam dan kam maintenance nama ladan baiki wer anter hang ni hante bade halor ta nongre
Bangi sautu bana kaliang juga MCL ka financial position ka jongkaro kam dalam ka bebit pabiak. Kelat ho biang sya kaliang juga sokal jel. Ban pan financial assistance biang kenang bakin pinyo ban yai biang ya ka plan sya kaman. Dan kaliang juga sokal jel. Haus nam aja atwe. Ni sautu bana kaliang juga sokal jela. Kalphaan ban kondak ya ka study na ka benta kumno ban revive ya kan ke MCCL bangi sautu bana kaliang jo sokal jalang nga syukwa ban pintip syaki baklayai the pisa na kawai ga port syakawai pat hakati ga plan handa ga basosi kamyo iso hangno hanoru bakan pelsyang ban yai daladi yaladi dialol takanongrim bana kaliang ka jongiru kum ginang mikmat na kaliang ka jongiru ka sokal jala kelada ban court meeting lakhot igi stakeholders baro bani dan bentalang hakata ka jingin ben jingmut apa nila derive likely igi options kabana kaliang joko sokal jala kabrai bit ban penmi itagi options likely igi option kawai ko option kalong ba na kaliang joko sokal jala habbai pisa kumba shispa prapu prakulur ban penyak yang ya kaplan nang ni syakmat kenang ba kani ka plan kan la penmi isimen hagalindi kabadai kabaan kalong banle ya ka joint venture bani trailer but ki private cement manufacturers but kabalai kalong dissolution jong ka company lani ban khangdam no company but ban IVRS na banta baro kinong tre baraju upor ban clear ya karam ka syak baro tingi sautu bana kaliang ka jongi haka meeting ka bagila syong lang ringkat pan menteri rangba option number 1 ban invest yang sa shispa propo praklur haka the ka plan hang the po sora na kaliang ka jongi kum ginong mikmat ni dadon ka jing sokia hadu ka tata amangi sautu ban bei ka gani ka pisah kawai sya ka benta ka bangi demun sautu hakite ki khalsan sinam blada Nagaliang jo sokal jalan keladep ban bei pisa kumbang lais pak sampo kulur hakani ke plan MCCL kaning basosi klaim yo iso hamno anoru kabaan kalau baladani invest ya kata ke pisa ke basis pak pra kulur dan jing pinti kena lani don assurance nam nagaliang jo MCCL bahkan la ban yeng daladi yaladi kata ke benda ke kampung san kabaan ni sautu ke option number 1 kam dalam feasible kumta nilaian yo ke option number 2 agba ka jingmu ka bahakmat kalau mani trailang no but ki cement manufacturers ki private cement manufacturers agba house nam alja alpuwe how bana July la dep ban float ka expression of interest apa nilayo isai la dan likely ki company ki belawan banisim benta kata kawai kedeka Arihan International Private Limited kabaar kalong ka JK Cement Private Limited bat kabalai kalong ka Bhavika Commercial Private Limited kini dikilai ki company ki belasim benta hakata ka expression of interest Henry hadin banagaliang jong ka company o ka MCL ada ban float ya kena expression of interest la play ke technical bid uni company baniko kata Arihan International Limited Private Limited la haban weng no nama krembiang ki kor kisla hamno honoru ka JK Cement na kidao ki bangim nang ban batai daladi hi kala back out no na kata ka JK bid ila tender bar kabalai ka sa ka Bhavika Commercial Private Limited ha kaba Nagaliang joka ya technical bid la dapat qualify hendai financial bid kidang don ki kot kisla ki banagaliang jong ke MCL la dapat pan nakani company hendai hadu mentah hadin alsna begina dapat float ya expression of interest ompat sim lawan ai saka MCCL di halor takanong bahwa lesi don stamp option number 3 ngasupwa kon pensyaro hakmat jong banagaliang jo sokal jela hadu mentah keempat sim la sim ya kanu kanu barai ke hadu habai dei
but ke bagi le nang ni syakmat Henry ke option number 3 kalau ban khangdam no ya ke MCCL but kumju ban IVRS no ya baro kinong tare baraju opor ban clear ya kiram kisha basa ko we ngakwa pen dan note bah kalau ba ngiriman tip banagaliang joka maumlu cara Siemens Employees Union lingba ka shiki jongki haka apu pratarik jomu banai bahin riu araja apulai kala dep banai we ka shiki shaka management banagaliang ka jongki kilong willing bania keren ban negotiate yaki terms and conditions nakabenta ka VRS lani ka golden handshake Depan syuang baik basu penbon nak kalian jauh sokal jela. Hakabaidi berkata ke VRS kamu nong aludi kepada. Amar balik bana kalian juga employees su kila penpam ya ka willingness nak kalian ke joki. Tenre penban kalau ke basosi. Bana kalian jong kasen agency kalau super 10 kamtam yang asimet. Ngimnam batai ke gajing temu ke jongki ke basadin. Henry nak kalian ke jonga ngasukwa ban pensai hakmat jongki. Bolokot yang unong set kelah. Nak kalian ke jonga kuat ban bu iko ye jingkelin. Ni sotu baka pisah sokar ken mau ke pisah jompai bang. Shispa prabu prakulur ban penlut aga plan ke bamsoti kenashu ban yeng dalade yalade. Baragaju puat kumunong ihmat ni hapek nyamenta kilong yeng ki babun balang hapo ko konsensi hi barokwe hatu ngin pek tangam ta ki alspa san polong ye lani ni hapek nya ka benta kum bakar ah jalong ye barokwe ko konsensi berkata ka alspa san polong ye no masukwa pan pensai mat jongki mdei tang kilong yeng hapo sora konsensi ki de kilong yeng ngi bahap hapo shala konsensi bat khnang ba nakaliang jong kipai baru pensai ngiriban tip shai ba ka MCCL plan ka hap hapo shala konsumsi ka hap hapo upor usam jong shala konsumsi rei kum uno mikmat jong ka sora konsumsi ngam ko ban sim bakalong ngan long uno mikmat balong konsumsi centric rei so tu kum kinong mikmat Kidon kinong trade ki batray hangki hapo plan hapo MCCL. Apa nak kalian ka jongi ngidon ka jing sokia halor kani ka plan nadu kita ki por ki bladep. Ngila persyang do bandries ya kani ki issue hapo yeng dor bar thawan. Henry ngi sotu apa nak kalian ka jongi ngi kentu ya ka sarkar. Namangi pek ya ka jing ya enti jong ka plan. Ka la syai pe ya pedeng ka jing du no. Ngi sotu apa nak kalian jong ka sarkar ka di ban sim ya kan uno karai ka belum praktikal amar ko mga juang ban kedo kti kiwe galong ka basuk andai don dap ya poy ka shuki kamde ka basuk ke ba penrai nak benta ki pai ba pun bala hangni ni hape nak benta ke interest ki pai ba pun bala ni haperkhat sya bangin kerpat jurak man soka bakal le ka ta kam ban be pisah hadu kata ka mo kepala jan aspa klur ni haperkhat nak benta kipai ba pun balang barngayo iru ga siti bana kaliang jo kaseng chelsi kal diman yang bagan her suki na suki MLA nga sukwa pan penken mau yaki bana kaliang ga jonga ngala wan sakane ga benta ban sakri kipai ba banong nomi khmat deling ba ka jing ibet jong pai ba pun balang ban tenrong yang ai kan ga lingkor Hoi yang melak benda ni kajing sisa. Kajing long beriu dan baik kajing duna hang ni hantai. Badai halau takkan nongrim bak maju ai kerpat ya kipai ba nak away ke port sekaway pat. Ya ibu akhmat ubulay ya kajing duai bu bulay un ai kajing start kajing siap hang hanga kum nomi khmat. Bagan melak ban ai kata kajing sakri mentah kipai ba bubun balang. Bakani kajing panem nak kalian kajongki. Ngaso kanang penrem penban dengan sim jonga baganang sakri khambha susu kipai ba. Barangaju por sisen mga sakri ba ubleru hiu dan ringkat. Dan de halor kani nongrim banagaliang ka jonga nga kentujur e ka sengen HNLC bakam nom dei ban penmi kom gini statement
lesi tempat tip igi facts and figures halor ka jingyan indi joge MCCN nakalia ka jongki lemba ka ni press statement ka bukan pelat menta ngasoben ketujuh yaki bakin puli bahana dong syadong sya bakin kinto yaki brio ya kata nganum don komen namarkan bahari ba lesi deputy kontrak te hab pikeli bitera di sai ku panotra nampak ban komen lu halor kata ka benta ban om bakadon ka politik sendiri nampak ban komen lu ta benta kan bahari ban kelin dengan joki menta nakaliang jo government kampat la finalize ka ya ka nunggu decision ka pakan sin nakaliang government ni sautu ngina persyang ya ka option number 1 number 2 kam non feasible te hembe ni sautu menta sa stang option number 3 ni hapkhat ka meeting bagi stakeholders paro khamtam em taki employees siapa nyo pat banyak ka decision sa Untuk orang kerja betul. LC ngana so tang kawe upai ba mantaro undai su bobi babon ki belanang adip babon kula dan ngajin Najistan kinom sya alam bakla hakum kito gijing temu ki banakaliang coba segi agency kadon namangi so tu bopai ba ulatip desi ba nakaliang joga agency ke gajing temu ke jongki Henry nakaliang jonga son ong ba upai ba hi kumbalong menta ulalong bastar ubatip unum sya alam bakla hakum kitu ki statement ki banakaliang na agency ka depan pemi